Mayam Krumzari don't increase impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Okchari Haukiba Chayol Ani Hum se habatare Chaurang Manipur da Yam Kanna freedom of speech and expression Koi Ngang Thokpa Itokumata ki freedom sida Masida Thing Balere Masi Ngang Thokpa Yadre Maruna Lenga ke Mayokta Ngang Batarga di Kanagumba Amana Mahaki Matakta Hekta Paba Pun Munaching Bayam Lenga na Tawi Habagi Wafum Silai Masi Matanga media na sutumir laisali habigi wafum na chingba handaksi acquisition mayama miyam dagi lakpa honari atubu hairiba freedom of speech si kadai phauba freedom se exercise to wadage aduga masidagi kari waraktana ngasi gi situation asi laibno ngasi miyam na outrage amoina hore isina kari gino haibsigi matang da kharana ne budam ngasi impact news ki studio links dunale viribasi joining us tonight on Manung Hutna Human Rights Alert Manipur gi lawyer Oibiriba advocate Basanta Wareppa ne ham taroja Basanta Butaram Nokcheri welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us BJP Manipur Pradesh ki treasurer Oibiriba oja Blackie ni oja Robin Basutaram Nokcheri welcome to the show. Appreciate your joining too. And also joining us the Imphal Free Press ki senior reporter Paojel Chaoba ni Basutaram Nokcheri welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan bu question che oja Blackie da dumal lakchare oja BJP da. Koi gi lenga ki mayok ta hai batare. Mamang dosu adumak kogi paumi singna na traga private individual singna lengak na torok bathabak thorom singda tohaning da pen da balai matam da haita criticize to ba critic to ba chai bangang ba adumak yawi hojik su dum yauri hojik yaw ba sidana khara hena hojik ti koi social networking sites sing hagadre internet chakhlak pana oi bisu ya khara he na prominent oina mayam na chai bagi na traga criticize to busi khara hena ta bugum ubugum tongna ba tawsu to wi haitare aduna soi sida Lengak ta koi patience later ba haigdura natraga lengak na yamna defensive oi ba haidura every sumba case ek lak matam na khara kanna he criticize torok targadi phaba pun bagi case lak ba handak su phaba pun mayam macha mayam lai re to bo handak ti chawna NSA gi level phaba yo bagi phaba yor bas dem yam yam pena desh wai sida lengak si authoritarian democratic lengak na tre masi authoritarian lengak am oi re habi wafum lai kari habini so dictatorship tawre habi wafum su yawnari kari habini agogi media se democracy the four pillar in high okay aduna swaida nuna yam phare na hai se koi na lengak china media bi kai khunna da leite koi honorable CM se media gi community di hore ne ba media gi mi punam na ma se nuksi ni ne ba okay ad kadai ro ngona yam phaba pun ba tawri hai se kies ke am le ke ba ngona haining is miyam na je kam yam miyam no ba ngona authority hol shuna te ba number 1 okay hujik sida press ki mi kam phag rahe ge ba except ki sorchan ki case na the press ki mi phaba habi na teuja any private individual amana su criticize torfu matam da akan ma wafum har matam da phaba pun bi case su handakti dum tai dano ja aduna he yam na ta hundreds to 1000 da phai have na te phawi case dai dano maram di phaba du ki maram le ram gani no ma ta ki oraga su ai le ram gani ai namuna pudoi ni okay hekta ai na phani na phai apsi dictator su da akoi government ji rules samagi makha de democracy chat palai bak ne ba mada le ram gani khudam oi na khoi mayam ang se gi nau ki so chan du handa swai tore ma bu initiate pa le habi sine sai sida masi na hekta leibak irang oi di natte ba ki so chan na ma gi apa ba aning badu khabar da phongdok ba masi mai right ne ba aduga phongdok ka da khabar sina na media sina la ka media ji mirror ni society sigi mana phongdoi ba khongdok to ibungo ubira ba ying bi gere ba sigi londa sibu no sigi londa sibu prithvi ke karaba londa chana ichini nau phamin na da ta ba ya da ba lon nganga ba si dai sida media gi dangte ma media gi mana media gi marks ama upaga ai maduna defend tawrane na okay ichini nau phamin na ba lon ba ngang ba ya raktra ba swai sida kaya yamna tumin lai du no ba tasing na hui hat pasi murder case ni ko hui hat pa yadi ai na adu bo hui ngau da mi si pangchik chik la di adu pha na khotar taw da ne adu ma si handak taw si ai khan ba sarkar na mango da magi kalum ba khara lai bu afaba lambi da purak na ba masi education center na log su ai ba adu oiram ga da ai khali okay adu ozani am phajana thambiri ago ichina phamina ba da ta ba ya da wafam yam phongdo na adu ai du da di every miyam na haitare magi ato asoi ba athi ba phajada ba wahai akampir haitare adu di outright le kanam tane
madu Adu hujik thabo support tawti oja thabi rakano lei thara yego ba adu thabi ya ba visual akhoi ta yengan ji sibu lebak ta ya bra lebak ta ya ba lebak na tabi aba wana te adu point ka no swa jam point adu already digested ne oja adu ki point adu already miyam na digest to le rabani adu why NSA madu na NSA amount to bra habis ne yes swa da koi mo nai NSA policy ma je case tu na te ba okay ma na tawrisi mamang da hujik nambol police ta mo agoi gi kayong kan na mangon da kaino han nambol police ta ma FIR am lai re akoi lo restaurant ju ma na hidak thaga ma emi tawrim ni akoi gi honorable chairman akoi gi pollution control board ge radha ke so saipi gari dum ta tana ta ma langna mari score mak ta thawon gari khel lo re phare nambol police pu sarkar ne yu tha me re nong mo detain tawra matung da ma si press ki ni adu ne na tawga normal ga PR bond to lai me adu medical report lai rim ne si adu ki matung da ma si agoi gi ma na mo amju do wa kan ne sai taw dai sai police ta thambi re khopi re na press ji de koi khana ki jagar bo ne ba ma ya thawro bo ne amju da negotiation taw du ai su sat sai khui nau chaw hi le ni ta koi ya na matung taw ma suri hai lai ri ba adu matung da mo agoi gi yam nuai ri di akoi sibu hujik phawdi India government da yawridna India government ki manung da leiba khoi state ama oi re ba sasida rani gai delu gi nataga jansi rani gi tawre aro masi ja sinai ba londa se akoi gi taba ya da londa sinai re ba jansi rani si freedom fighter ne hai re akoi India ki part parcel di oi re ba okay natra jansi rani si agoi gi national context le Indian national army na ma ki nupi ki brigade likha pada jansi rani brigade haina hairim ne ba madu ku ba amma ki sarkar na sunat ba BJP na mahila morcha na rally macha ko sep madu da man sinan lo da ga to madu da khoi si awang no bharat yaudra bari ga haiba haira ga di gandhi da yekwa paisa du de ta pai ba India ne si yes asi man hai allegation tawre ba agoi gi Manipur gi di kaim taw bidre na khara ma da journalist ki marks upa protect tawga pa ngang ba kai no khang da ba rani gai dilu se India na freedom fighter masak khang ne khang ga rani gai dilu si gi maming da Bharat ki Pradhan Mantri Modi na flag off tawduna okay si ba maming tholi ne India ki pasada rani gai dilu ya hol ne Manipur ki so dum freedom fighter sing de kai khumnari ba madu gi ulta phalta da seran turan uhna ba laibak si da irang sagana ba propaganda ma Facebook ki kutang ga tholai se masi chu nai na bi wa ba aduna ma bu khitang rehabilitate tawno tawrom ba ya ba adu any si ji balen khal ga ju goi mo ju advocate lai ri masi magistrate na balen khalo madu board amana mu review taw to ni loi ga ju madu lali ga chume do ai khoi na nai na ga dong ga khang ba court lakta re ta laibak si ain lai ri court nai na ro court na masi lali ha ga court ka halo ba okay court na sai irang sagatna na traga kana gum khara na madu da pumin ai wat ya din okay court na magi on course the loan be happening asing asing makchu chamber sir madu ofum se phonto kiblere court na masi khujikti court la lebna court na masi gi when so lecture sen habi madu so sa NSA amount to be matang sida koi gi social networking sites sing sida koi media ge platform da sunat re koi social media hai tare individual single lana ai when sin abadum laba social networking sites sida personal level da man phongdok chabani adu si sena karai phau ba koi NSA amount to gada ge habi wahum dunia hoji NSA amount to wi to gi point khar palle ko India gi context ko India gi state amole ni na national context yang tar gadi madu kidang against the chali have national interest ta kari have ni oja basanta lakchak chume offense ama commit to gadi madu gi penalty life tam ne but in fact penalty should be proportionate according to the offense committed to never the already haide aina offense macha ama toroga heavy penalty pibe adeba the law the piriba law na interpretatory ba mandatory offense to gi matungina chap chap offense to pibam da kaweba so far as hosiki national security is concerned national security da yauriba magi mi ama NSA da detain tonobagi maruiba criteria je kaino mari ni ahan bada kaino gi India gi security da threat to the India gi internal security da threat to aduga number 2 point da India ga atopa leibak single lainariba marida aina ngangiba wahai mi amana ngangiba wahai duna madugi relationship ta akai ba lakpa sine number 2 ni the ahum subada
maintenance of public order hojiki ngangi ba iriba londa singduna public order ama kairak ko yabagi apprehension am leiba aduma the akon begisna the maintenance of supplies and service essential to community haidi mi amana hingbada sangdaba yadaba se for example economic blockade to ni khangde adagi atopa kano supply ma ama cut toraga community amada wahan basing haiba criteria mari sida maroina interpret torokanda national security act se mi ama detain to bagi tangai phadaba criteria ne law da yam fazna define tawe aduga oji hariba taseng na krisosa na mana strict language kara kano option oiba adagi recite over the sai sakpagi tab ta Facebook da upload tawduna taseng na ma se NSA the palga phaba yaraba haibagi question dune ba sigi post ne ba huzik social networking site da media da mayama matang debate tamari se ado sibong le ri se adunda si subject to kanogi huzik BJP gi respected spokesperson su takperi dunia si law da interpret tawdam ne ba ada luri di aina sta hygienic ba se ko maze offense am commit tore mana Facebook to upload to dugi maze farga maze police remand tore the mon interrogation me am tore 161 my own statement police na record tore adu magistrate ki mamang da putore chief judicial magistrate ki mamang da chief judicial magistrate ki mamang da puto kan da magistrate na maze mon the period allegations sina mabu kano detain to bugi kano case to make out to the ma release to ne ba then is Chief Judicial Magistrate say he is none other than he is the person who has been mandated to make judicial opinion never. Had judicially trained toroba mi amana among the period allegation mayam amadu fazana law the interpret okanda among the period allegation toroba case make out of the maze bail thadori never. The very next day magi release toroba matungda among the maze executive magistrate amagi order na executive magistrate he is not mandated to make judicial opinion aduna mabu sumaina NSA da mu pha bai ba se masi mana tawribo offense to give penalty to proportionate oid hai ba se tamjani okay proportionate oid have ofam ne do swai sida freedom of speech exercise to pa se kenuni mi ba khudi maki ko Indian constitution so yaw jare Indian constitution the freedom of speech and expression yaw da to khraga communication freedom of speech and expression city every human being amagi hek polok padagi manas shidri bhaubagi fundamental human right ne basic human right ne si yaudana mi ma survive tongam bote society ma chapur pa yapote no do sai Indian constitution so yaurga lejare yauda bataraga su masidi human gi basic magi right to ni fundamental right ne aduna so it's the fundamental right is a bataraga su fundamental right to ningthina use story bra have gi wakum mandileri because I get right to responsibility magalona duty magar sina gadabani so I said ku chawbi kari waham thamin hoziki freedom of speech and expression is a inherent right ne constitution je pijare masina koina ngangning matangang bi ai haibam su leiko okay adubu sigi same article 19 sida clause 2 sida ma yaure nan ngangning musu tangang bi ade defamatory weba adagi akoi against the state or against religious communities sigumba tongan ba or private oba mingona defamatory oba remark mem yaw ta gadi hojiki constitution na pijari bese ma item su chema me nan ta pong ngang su yaroi adui makha ne ba mi ji phaw pun ba taw ya constitution na pibini ko masi aina haib chunte adu live point ti ain thamdening ba kan da disida akoi gi sanjang kan da imung khoi ingon ji da sanjang en khalaji sanjang ji da khoi na magic point tan thokudo ne nung ma thabe even nauri ju ka pe a sanjang en AK47 nam para ka pu di kitang hemandra ne tongna de ba okay akoi na hajen ningi sidi ta sen ha kan da kishosan journalist ni haiba siman ya khoi khange aduga mana tormiba asoi boy tar he is not above the law law gi matungina ma su jarak phom thoi phangju phange ma je ha ma da charges of sedition ne mon palace chume ke sukai de ko kem hai de ko kinda rule of law le ma su chief minister su state ki le everyone executive or everyone has the right to complain to the court pha ba yare pha re ko pha mutung sida charge sedition of charges of sedition ne to ada well bi charge kan to do no ko na to go ne ba
मागी होजिकी ऑनरेबल कोर्ट टुगी मैजिस्ट्रेट टोनसिंग मसामंगना सिटी सर्विसेस ओइदे हाइना कोर्ट ना डिसाइड तौग्रबने ngasa हाबिगिबदो कोर्ट ना डिसाइड तौजसनु हाबदो कोर्ट ना डिसाइड तौग्रे तौर मतुंग से नोंगाला kan NSA पान गिबने अदु नेबानि ngasa हाइ संतान मकानि AK47 कापद्रन अखोइदो याजिनिंग दे हाइबने नंबर 2 अमन ngasa ताउ ब्लेकिनि सु हाबिग्रे अखोइगे मासे पराम तंबिबने अखोइगे पराम तंबिबने हाबदि किशोर चान से NSA पालकान से मासे education param tambi hai tar jail se educational over area mo onto oiram back ko taum Blackie gi mot pudi mon ai ke chu de hai ro si pot si da akoi gi kishor san se jail sum param sam sum phan na voi thambi wai ne ba adu akoi na hai je si di phare ma pharu re ko na thadok pita ga di khadok pi ra bani ma ge su buji ki NSA policy yaning di hai ba si di akoi gi every mi khu de mon na laure ma pan su laure buji except for some of our local media hai tar even Manung Hutna to kan ngasi hamo ani shubo mo orang bodum mana ini kanjabata okay but free speech lady sigu makhan ngang be hai bisi loina meham na khangna pone ba ado every ngang khuding government am leita de criticism de leita bone and criticize to do tamona sorry CM biren samon hai yum ta bom le ai criticize to bodi adu humiliate to bodi yaroi haina man hai yum yaw ado humiliation ne kyam effect to wari no government ki top leader amana every akoi gi fikal loiba natraga yam pick pa jaga am da kumthara kan sida masi gi se irang akoi na kada aso problem me am le si address to da macha mi khana Facebook da pungai haiba khotba si sum ta ba le gedra then langak se social media gi through the labor ngang imam se si na pana ba labor okay or ngangan da bida masi akoi loi phai we are all good highway port am labor media ma akoi na le jati bong te CM Birenzi is part of our media fraternity once upon a time. At the political, for some pai target, as a media neutral stance, some logum the Gale. Parage, Parep, Chuminang to Chumi, high target, who is happy, I covered happily. Sanga Redo to Greta. Yadam the Huya the Hagadam. This is the point that I need to put across. Mediamo target, we need to be fair. Upon the Hagade Legadane, Patabs high town. Then, according to he has the right according to defamation story because we accept it because it is his democratic right CM Biren third tadi high was akoi na high bonate moi program no high bane okay adu poto da akoi defamation story we accept it we will face it in court we ko story na kasu kai de du budi ma sure le mi sure loi right le but ine se ta pan ba public am da kishor chansi kenon ubiru no ba journalist one ubiru no ma si misam ning khala se press akoi thau si wo misam ma gi su kitang right human rights ki damak ta ko ju kenon ne ba activism ne lo ne ne aduna sigi matang swagi batang sida sigi case sida hai tar handiki entire episode sida every news sing tholok matam even press meet po ibi ai press note po ibi ai mayam se tholok matam da Manipur leba media house mayam se loina madu publicity tori only about ngasai government da giri giri takte amjuna takte natraga koi media mayam tholaga media gi fraternity tholaga protest to de haibo du oidori bra adu oiba taragadi khoi huji serving editor khoi kanano di maming di panju serving editor ma mahaksu NSA pandana phaki matam khari mamangda adubu supreme court marnai targa supreme court na thador ki tare last ta armai to hoji legislature am oriba hoji legislature am oriba masu nomai kapu bagi case tamasu NSA panhi matam du dati media amatana hari musing ski da makta campaign tok de paw du di dum happy hai tare hoji se dum happy what is the difference see akoi gi akoi na army na nomai kapa kan sida akoi gi army na hakpe ba where is my human right adu tagdi my human rights his human right magi duty di to protect the country misam do onjila kan nomai kapo haibena te magi right le tongan ba right le ngoni but misam mamadi hojiki hariba army na protect to ne legislature duna praja se ngakpi gida bani magi asobi yeng gida bani songol gida bani oppressive oiba stance ama aina protect to mi aigi icha isu sing yingen dong myam da aina nang reprimand to bodi mana laibi kupang thabi chaina phubi adu hekta ngasai na hajab do nongmem par kan da icha no pa nang singang be ro na okay quantum of punishment haga punishment masakara rule of law equivalent oidi habi ba adu legislation adu so sida media ko local media da yam kanna question number lai
local media na masi yam kanna question tok de habra na traga magi pauji carry tok de habki charge am lai koi local media sing prostitute de ga na yon thokre bought and sold Manung Hutna has been bought and sold Manung Hutna ka jo yon thokre ga hai Raj Nongthombam has been bought and sold Raj Nongthombam ke Manung Hutna ki discussion da Manipur University Raj lagi issue da lenga ki mayap nga bi damakta Raj Nongthombam si Congress na legra pra hai ri banu padu bought and sold by BJP led government how is it possible prostitute ki mata amla ko ni no jesi no ya si defend yam tawre ba ka punishment du chaw ni tra pi ena swai da amju gi platform da lairam ba da gi ibungo si amuk nambol da phare nambol police station da tang taruk tha taret 2018 da phare ko ma ahin da kas leire ko gi mu ke si leirom tong la da gi ma si amuk police na phare ma gi hen ba hai ba ngang de madu da amju gi me amla tna ora CM da karida masi first placement ni maju place te horokuna matam dro ma sorry na ai amor tawro ro ya thadu ine ba hanjalaga tawri ne ba adura mangon de heavy fuel oi ba mangon da kana gum ba khara ne injalaga masi hai da di yadre masi tawdra di yadre masi na magi madu honga one time punishment ho jama hai imbalance oi bra happy wakham sida imbalance ai haijage ba amuk ta natte ba amuk tawraga di maji halakpa yai ne ahum lak ne ba man tawri se het yana thadu khre amju adura hujik ma kari gi ma bu ISTB dagi staff dagi lok thu no ma lok thu nang ai card halu hai kari gi no se ko na hairu bana te ba ma na press ki mai khum upaga dikthi jana press ki thabak tawri ba mioi khara se ma si bu la na uhna ba press si mi ki four pillar of democracy hai ri su la na uhna ba madu da group pun ba khara na ma pha ba so bo rang ba ne ba macha nu fa du na mi halu ra gan da ne lali hale khang khang ma pa ma na court chat pado case tok du cha kan bi ona case thang pado adu ma mi oi khara yawram ba su ya ba adu na ngasi amju na ga irang horak trip che ma gi punishment na taw ba lam chat tu ni hemal lak ba amuk ta na ta ba heavy fuel oi rak ba no ngase amju gi representative yaw de don amju gi behalf ta khone assume to bodi lan gani hadi amju na kar gi damak ta na ta sai hai yaw ki ga hayeng jibilei general boli adu sai da ngasa ai chaw su lak chara mi duni question se ozana marak ta intervene to bi khare media se local media maro in handike national media da international media da yam yaw re local media da yaw de se local media da di every newspaper every television particularly impact TV pauloi keri tawri but why such kind of remark kari happening that see akoi gi hujik leiba media gi fraternity sida akoi gi kari haitare manipur gi son ma haidura akoi gi baumi sing se mi atop gi di awabo sing loi mu highlight to bungam me nupi matang human right child abuse etc illegal detention killings you name it ko akoi loi mak phungdu pangam jari lalten gi type tare hap latin gi type to adu hap latin je matun je mui mam mi dina ta sena kan mam me wa light ti phang de mayam da light le phang ngai chak mane ba akoi kharsu akoi ju ngam ngam da khol le ri reporters mayam loi mak phil chale ba awaw sing thene mayam se loi mak achu mana kaino aran mana kaino haibale but mu loi mak ang tu pangam de because they are subject to certain people up the hierarchy editorial hierarchy haibadi akoi han na yada dan tawbani akoi adu na yadre akoi di jat pani haibani sim yam taw dori ko adu every pawmi du ki pawmi khutu ma gi consent sam leidna karam mana chu mano karam mana aram mano karai phawba masi akoi na promote to be karai phawba to da ya habi ma gi consent loi leidi le na rongani loi le but ai na haje ai reporter ne ba ai na pawru ira ma kana ai editor na happy de lore ke dawne habi ya ponte because ai ju sak thala ine mana adu khatu wante mi khara di taseng na adu handaki case da pawje hap ten khan be bakar habi huzik case de mayam hainai si media silence lay in haire ko ai na haibon te ko Paojel Chaoba na haibon te mayam na haipani ko mushu masat etc congress ki oram baswe khang de khoi report to gre adu tau de haire ba pot mak paw na happy ben national media so now paw hap te he kai do dinu sin Raj Nongthombam ko na action speaks louder than words masi nang ngang je khoi nungai je mamang de amo kya tau de kasu kai de ba paw hapu hap to wan de ko atopa jaga so is freedom of speech and expression understood tongan ba political countries sing tongan country ki magi political system ki matung ina media gi su magi karma makali media le matam da koi se free press media was about target so free koi libertarian media was about target so libertarian press was about target so we are in social responsibility media hai na koi tongan ba court guidelines
कोई प्रेस की लोई लेजे मधु दो नोम दो इल्लगा practice तोंडर में आते हैं मैम से we have freedom of speech and expression नहीं तंबल लाइक freedom of speech and expression गांग को सब होगी but with responsibility कोई society तो मधु की responsibility तो remember तो औरगंग गांग बतावन ये बतावन चुमे so we can't react we have to respond reaction से खुदा तहाई ये बा response जन मतम खरा लाउरगा okay अच्छा मना करियो तो आराम लोग मतम खरा लाउरगा हाई बस औरंबे maybe that's why मनु हुना न मतम खरा लाउर औरंबे but मनु हुना न तो मिनले समझे न लई देखा के तो क्या okay मतम जो उजा पसंद लागते उजा हाई I Facebook I Facebook से 2007 ना तारीख पाए हैं तारीख जो regular update हुए तुम कदा इधर करी हुए से तुम नुक्ति की पाए हैं तारीख अदा पाव फोंग दबा खत्ती आक्शन ते आदि मीडिया दा मरोइना generally को criticism बम अकन ब criticism बम लाइसे आदि question दी किशोचान से मा journalist ला ना ट्रगा journalist ना तब हाई question दुने बा kind of Facebook से दा दे social media में हम दा upload तुम रही से अदा आई दस दे हाई जनिंग दी किशोचा जे journalist ओइ नत्र ओइ दी से मसी कनाम तना certified तो गुया रोइबा मसी editor की group बसु किशोचा जे journalist ने तना हाई बसु यारो दो media की organizations ने जो माजे journalist ने तक journalist नते have जे मोइ दी certificate दरका ओइ दिबा yes as far as we know किशोचा जे journalist देबा अदो सिक journalist अमो ओइ बदु दा माजे journalist नते काइना हाइदी media की organizations सिंग दगी कनो काइदर मागी मतक द blame तो कोई पोट ने बस सिदगी मरोइना कनो आइना सुम जेग जेबदा किशोचान द follow तो बम याम सिक सिंदा fire तो ने खले दिस okay कोई तोंगा स्टैंडिंग लाख जर्नलिस्ट ओइब्रो ओइदब्रा हाइवे वाफम दुदु लाखने दुबु मसाय हाइजगी बा कोई जर्नलिस्ट ओइबा तारगदी जर्नलिस्ट has journalist na tarami pung khudama kan leba ase leba pung khudama freedom of speech and expression ning kha thamba ngang thoning bagi loina bag like but at the rate of responsibility have the reduce hadi koi society jo we are living in the same society aduna aina ngai wa do koi imung da koi pa baga ima ga da aina ngang bu yak bara haiba si question isani sar hang jama mathau tari on the no ben roja ga am tunjar ke impact nis meng ta dro lebi Welcome back. Adon igber bese Manung Huna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Huna ngasi khana jari basi freedom of speech and expression da lairi ba chay na ba haiba tare chay na badi lekte it's clear mipong khudima ki hek pok padi yawjir laba right ni fundamental hak ni hek pok padi ki siba phawbas da leijaga to badum hak makhala mani masigi hak se exercise to bata karam tana masida thing bai pa pifam thokte haiba sini adubu masigi hak se aina karamna sinna gadagi haiba dudi isana mu kitang ombudsman gaina koi media da hain isani sabu check to bomdi mathok tari adubu mi gi right loina lengak se akoina semjab lengak ni akoi gi lengak se na torpa thabak ta akoina tahning du mayam hairakpa private individual obi ai media no obi ai private individual mayam hairi hojik se lengak na toriba step se NSA पाला फाजन बदगी हॉर्गन होजी फावबत लेसलिबा फिबम से लोइना मक्से मसी डिक्टेटोरियल ओय हाबी वफम से मसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ता तो वो मोंग नते हाबी वफम लाखने ना सोय से द पब्लिक ओपिनियन लाखबा मीडिया के साइड के स्ट्रांग क्रिटिक लाखबा नतर का मियाम के साइड के स्ट्रांग क्रिटिक लाख मतम दा लेंगाक से ना हे मधु बियर तो बंगम दबरा मियाम की कहता रे लाइव क्रिटिक से वेलकम तो दबरा हाइदी मैम ngasi chief minister na phondo khibje koi criticize to budi ya to humiliate to bigino habi wafum dileri adu karai da humiliation amdi koi critics ani se kai da difference to godo habi wafum di adum lakani miyam ge critics lengang na loction ba ngamdri se kai yodin habi sin da ajana jana kanu ta hamsi mon ga sai dictatorial lore koi tawre haji kaya ugli fuji fawda thengnare si mo kesi da ne ba freedom adu ge hek matung da amasu social networking site ta wa ma hairu bagi pam da wai khara sinaru masi kadai fuji koi di yeng se ba so right ta laga masa gi duty si di khang da ba khudam oina ai si chat bagi right le ba ai lambi chap pai right fundamental right ne ba ada aina lambi car se aina surok si swain ga phaira thawdi atopa mi da obstruction piri ne ba ngasi kesi na phongdo ibo wa pham se इबो के सिना फोंदोय वाफम सि याम सेना हारगदी अखोयगी इंडिया मनों सिदा खोय स्टेट अमा ओइना हुजिति लैरेबा मसि लैतब मानबा दगी अदु तोबा भारत के अदु अवांग भारत के अदु दायना मतम ममा खोयगी याम आंगम मेबा खोयगी लैबाक निंबा हुजिति निंगिद्राबा मतम निंगम खरना ओके अदु करी हागे दा भारत की फिबानो नहेत पिरबा सुदत पिरबा मणिपुर का हारगा स्पीच ता खुबाक याम खुबा मतम दुदी लत्रे मतम दुदी अफबा ओरेटर ओइरमेबा मोसे अदु माइना ngasi अखोय अवंग भारत का लेरे मागी वंगांग सिना इंडिया की अपुनबा सिक्योरिटी सिदागा यामना कहनी खुशी बारबारियन का मालहन बादी लैंग्वेज तो मक्तो का खुशी की अदुई मथकता
अखोई की मीडिया कम्युनिटी से मीडिया की कम्युनिटी से वो सिगुम्ब लोन मादी इचम चम मिसु नते न्यूज़ रीडर सो एडिटर सब एडिटर सो होय आईएसटीवी होय हारेबा अदुगुम्बा मनग मसिगुम्बा लैंग्वेज से सिना कांदा मीडिया की कम्युनिटी से प्रजाना कमायना उरमगदग गाइसे मदुना मदुना ओरमबा ngasi माची आईएसटीवी की मोइनो प्रेसिडेंट ना मदु आईएसटीवी प्रेसिडेंट ना माची आईएसटीवी का मरी लेनद्रे मा थबक तगी लौथुए माना पाइरमबा आई कार्ड का दो हंगल उ कायना हारेसे अदुना मसाइसिदा खोइना मागिदु लानबा नत्र चुम्बदु कोर्ट ना लेने सरजु को मसवाइदा मसी एनएसए पानबा याय नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पानबा याय यादेद्रि मागी तयार में आम लेरी मार्जिस्ट्रेट पालजु मतुंदा बोर्ड रिव्यू तोबा बोर्ड रिव्यू तोबदु पेंदे हायरगना अखोगी कनोदा चतना कोर्ट चतना नत्रा कोर्ट न ककपस याम लेखरे अखोई थेंगनखरे बा इबोजु सी आइन दु द माना चुबिला कोर्ट चतपे यायबा मसी चतना मसीदा क्यों सम सागत कदमनी इरांग सागदमनी हाइसे लेबाक से आइन लेतबे त पंगतौ द तोबु याद आइन दु द थेंगनगदमने आइगे दि आइन दु थेंगनबियु हाबेनिको आइगे पॉइंट अदुगा मसवाइ हिता कयम कांदा खोई जर्नलिस्ट मरक्तसु याम अफाबा जर्नलिस्ट अब यावेबा खोइसे अदु कनागुम खरा जर्नलिस्ट के मार्क्स उपगा आइन तौनिंग मतौदा आइगे जर्नलिस्ट फैकल्टी सिना मसीना नापीरने आई कायना खोई बाउंड्री याउद्र चटपसु लेतब नतेबा अदु आइदुदनी इबुंगो केसी अहम केसता ओके ओजाना हैबिंग इज मास ओपगा मिसयूज तवन हैबिंग इब्रो जाई माने मसी आई हाजर केबा अदु ओजाना हैबिंग कनानो अदु आइडेंटिफाई तो मतुक तादु कनानो मास को पीसे इबुंगो केसी की मतंगदनी ओके इबुंगो केसी ओके अदु दुददी सिसी को इबो चाउसु लेबो खा इबुंगो केसी मागे अहम फा कांदा ए मसी तौनो अमजु म्याम लाक्ता ए मसी दि प्रेस के कांगु से मसी दि लेबा की दमता चेलुने अदु इबुंगो चाउ कनो द केसी दे तौसी मसी थादोक से न बेल थादोइनेबा मयाम सि लागा हेक थादोक खिबगा ngसाइगी अमजुगा करिगा तौदना चिमसग यानरी बने गोसे तौरिदो अदुगी आई सोरी गा न तौरो तौनरगुम सिको हाइनरिदो अदुगी एगेंस्ट तम तौखलैनेबा अदु मांगोदे हेबिचुअल ओइबा पोट अमखक लैबा मानबदुना ओइरमबसु याइबे एनेसे मसीगी मागी केसिगे नतव एनेसे पालाइसे मसी थादो करि हंजन हंजन तौदना मागी वांगाइबा वांगांसिना अखोगी लैबाक सिगी पीस एंड सिक्योरिटी दा कांगलु मसेनगी मरक्ता इरांग थोलपा यारे गायना ओइबरा काइसी कोर्ट न नैनगदुरिमनेबा मदु कोर्ट लाक्सरसनोबा अदुना आइगी मोटदी ओइ हाइबदि नते माना जज अमना बेल पिरा काना माबु एनएसए पांचलिसे माजिन अमुक थोखर कांदा मागे हाइनबिदुना अमुक कई तोरक्तना चिंगना केसता अमुक त नतबा मा फारजि नंबु नं फारे दो डेट 6 2007 नं फारे दो माजि ओके ममांगे हिस्ट्री खरा लई रे हाइदुना हेक बेलाउट तोबगा नोंगांबा फाबसि मागी सस्पिशन द फारी ने ऑन द मा फाब मानो नोंगाला करि तोरि मागी भोइस माना हायबा माना मागी सिलै मागी मरुप सिंगा मसी गासी करोदा आई इंडियन जर्नलिस्ट आईजी उदे इबदुदा आईएसटीवी दा लैबनी ओके माना मासी करू कांदा आईदी फाजल थमौजिना फरबन खलैनेबा मदु पारु कांददी माना आईसी नोंगै बायरा चलसिरा कायना नोंगै बायनिंगे कायना माना इबा मागी करोजिनि फारिजे ओके सो ऐसे ओजा बसंत सु रेस्पोंड तो बिनु माले दुगा चाउ बसु ओजा बसंत हान हाइबियो केस द मखलनी सुये कॉग्निजिबल ऑफेंस हाइबा मा नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस मा केसोर सा जे हंजन हंजन फारगा हंजन हंजन थादोइसे मासे बेल थादोइसे कॉग्निजिबल ऑफ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का से फॉर एग्जांपल माना हुजिकिन नंबोल की कोई ओजान सु ताकपीबा हुजिकी लंबी चपद हेंडोल जंगी तौरगा फाने दो बेल थादोइदो ममदे मदु माना कमिट तोरिबो ऑफेंस दो नॉन कॉग्निजिबल नेबा मा फाजल लगा थंबा यादेबा अदुरो बुथादोरि नेबा अदु अहान बगी फर्स्ट टाइम मा फाबा मतम जसु कनो सो जिकी कोई डिस्कशन सिदा बुदि मा अमजुगी रिप्रेजेंटेटिव मै अमम चलगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द हाइरे खोलरे एंड हाइब्रिड तंबिरे दैट इज also cognizable not cognizable offense अदु मा थोइदो हादि चीफ मिनिस्टर द माना मर्डर केस मा कमिट तोरगा चीफ मिनिस्टर चलगा थादो पिरो मा थादो कदम नतेबा हादि मा थादोइसे करिगनो कांदा माना कमिट तोरगा ऑफेंस दो बेल लौबे अब offense te bunu thadu ineba same thing hadagi ngang na hangi post ju citizen pale adagi my public kind of space da mana option language sinar ga recite of sai sak gi potuma pale adagi defamation ne pale jeba adu magistrate tu na magi judicial mind apply to ga de city says oi por amat macham to yaug de tu na ma thadora ineba adu na ngasi atopa madani na ga national security act ki matang ga thamjani buse ngasi phawda haugi ba sai khragi mamang de amnesty international ga koi associate
toroga keno gi arbitrary detention adagi sigi preventive law gi matang ko study am tawje ba ko report produce talk this is the maximum 99.99% di this is the invoke toriba national security act the paliba the detentor be missing the paliba section sing maroina IPC the extreme moiba IPC the keno cognizable offense commit toba adagi huziki unlawful prevention activities act ki makada phaba adagi arm acts ki makada phaba official secrecy act ki makada phaba sum section bayam je pal kanda kano toineba si ju subject to judicial review ni ado judicial review to botam su 99% this court loiba cost away sai rasta takpi the journalist sama supreme court jo wen haiba case ju UAP act ni ado ma su dum even kano Guwahati high court in base number kano state ki kano do contention do endorse to so the supreme court na qua story do neba aduna non cognizable offense ma commit to gi NSA panbis di panbam thokti habigi pot neba mayam criticism is gi governments the like mayam na reiterate to criticism je kisorchan commit to offense ga mon the period penalties ga proportionate or disproportionate or habigi pot neba lai je okay yam clear when thambire non cognizable oiba aduma case am khani mandra si imbalance hoibagi wafam duni quantum of punishment se okay chawbagi so respond to win mala hagi sidi huji now huji kam clear ore habidi apoi gi tom Blackie na habigi duni state je apoi gi on mere suspicion on suspicion I have tom Blackie na highest aham bada ma je kan to wi phajilure ado mayam chala kanda sorry haire hoi matam tom president ni ngomana abju president chala kan ai samok shi yawe do la len hai gi huji gi ma thalok piyo chief minister da pare huji tom Blackie na hai hoi thalok ki ne tom Blackie na hai bani ko ai na hai bani ko sorry haire gadi ngapi ba aduga huji hendela agadi hoi ene seda matam khara adu tamon hai gi ni ko hoi gi education hai tare wai sim hai ni educated oi ba mong ma da ma je ki ingan bai type jago tahi ma yan ta kadra hai pot da amain thambi gi adu now is very clear ta mo sang hai bi ga ni ko project suspicion da su ma pha ba ni ang tor kadra hai na whereas court ki yung ta di court ni nan thado gre ma kem kan de sidi ma chat pyare na asom the NSA is a very draconian act sidi upspa ga chama ne so the misuse of power sidin lai se koi na hajin sidi madu di ya janing di hai ba ne all the right thinking people kana ya do no ne ta sen ha kana akoi quantum of punishment am leba ai na mingun ka ngang ba gi ai bu phachi the koi gi gaw hai ta ga di adu ya ning ga ne atu wa okay ato ko man the supplement of the NSS maruida conflict ki mat laiba matam aduga war time laiba matam sineba si had state kano constitution da dum yaujabani article 22 ngane kal had preventive law gi makha da phabi habje adubu stage da maruina hojiki NSS da fari sing sidi state na mi ama da achobo apprehension nam leba ma sina sum laiba targadi state sidang sai na haijaba my point marido si stage da ma je fazan bagi pot ne blai je adai da maroina practice stories di NSA stories di kan kanda ma se mana commit of offense na that is also during the conflict aduga war time atam din ko state level evidence na ma se immediately detain to ba the convict to bagi evidence to later kanda huziki NSA season na bane na hwai koina thengna ba tori sing je atopa ma dana kichorjani case da di koina constitution da article 20 su dum yeng ba yai maram di kan sidai je protection in respect of conviction of for offense is this is the number 2 subsection 2 is that no person shall be punished for same offense more than once I believe me amada offense ama commit to budu number ma kanda monda dandi anirak piba yadeba ado aina khanba de ki sursan ki case da di police na ma se han ba fare adagi police remand lauthare ado magistrate ki mawang da puthoe magistrate na kano bail da pire ado NSA dong phaba je ma same offense da dandi anirak piba ne na low way baidi ado na masi tobum thokte ba constitution gi matung ina zo ado aroi bagi case haigadra khoi pharu bagi se haitare bail out pudi pire ado sigi case si matung da NSA dong khuda ta phajale khoi only chingna ba makha tan tor kane habagi chingna ba dana su ko za Blackie ni tak pire ado so ai sida adubu phadri gi mamangi thogdok habitar incident si yengutar gadi ngai gi hoi mangon pibi aba punishment hoi public indecent hoi wanga bugi public kano media's domain sida adu indecent ga chana ba pibi ya happening adubu sigi posi hojik la bani na NS mangon da chana da ba quantum of punishment of bisal abni na hojik madug mayam mayukta mayam thogle ngange social media da maruina social media ro yam kan to risi
mana ngasai sijina ki pa phajadaba wahai mayam do phajaba dudi kanamta consider itau tau dre phajadaba mayam do oina glorify toraga legit oi ba wahai oina hojik loina mak sijinari haitare now it has become a viral word hagadra viral statement of phrases ado idru kare hema glorify torabra is somewhere no evidence ase aigi kana na big matu na longtho sin na bne say for example kishorcha na ngangi budu su fattabo hai du khatta deba state na ma implicate to the sin na riji adune ma adu implicate to no hana bada adugi ma na fattabo hai me do hojiki kano executive magistrate na NSA pan bagi orders na su dum ai makti udi du yarom gadran khale adi that could be also one of the strong evidence for the government kano state oiduni adu that is also subject to judicial review neba adu aina haijabada di hojiki ngasai akoi honor kano respected spokesperson ju takpiba law lai law na dum interpret to so no haibado adi kaisi kwai de law interpret to so no tabu adi pibam thoktaba dandi do pira gadi madu kind of massive criticism lakwa je masi adum city adum is a fundamental right of the citizen neba adum si sidadi the state nasu sawbom thokte ne khali adi ki sorjan de NSA pan badam tik chai the cha de na state ki mayok criticism lakwa je adi state must also listen magi positive side to tab su phaye the khaje bedi adi honorable chief minister su yam to takpi ba criticism di ai aduga mon the humiliate over the ya de hai boto adun ki sorjan de NSA pan bada disproportionate or it is a mature adagi magi healthy over criticism then convey to thousand ngi bkhoi mai kai di okay usa Blackie tung lak ju jang sai koi only suspicion da tare makha tam tor puya adugi evidence so janji takpiri aduga hoi para ma tambina bi wafum ga so hai suspicion that aida hai badi ke social gi wana te ji la bi se okay rehabilitation center ne hai bani bu na interpretation du lana adu point tok sala ko number 2 oi ram bai hai mana any maji thok rakana kisorsan gi wanate crime ama commit tawriba miduna he thok sum crime ji commit tawradi masina khogi pista tranquility da kaira agadi maji phanja thamba adugo bagi oiram bayai manam de magi behave to mana yam toina tawram boduna tawi hai banate oiram bayai hai baneba maram di mabu phaba jara nikthina pale mana ai phajana raw ai tawning ga law buse phara kaina adigi mathakta mana ngangi ba lonsi anti Indian feeling oy mayam ma yaure okay masiti masaisida kanagum kharana kogi gen ko pupul ba isang ma di khandre ko maduga masi aidi journalism kawu sida yam na irang hobon thokpada ibungo ke sigum ba odana takpir wafam du mere suspicion mere charge na ta project madu oiram bai yai habini oiram dra ai khara chuong ga dai da oiram ga ne mami moni am ngai bidri se maram di atai leading lauri ba journalist mayam ma khoina bevar to me ajra ngasi kari gino ki shocha an yak se silent ka legri je gai che masi jo ta nei na bi oba nakan nam to bi gino bora so ese kano ekar amoina kari gino ngasi ai di khabar ge ma sokda Manipur si lang atragai khan bana kari gino khabar na horak trise swai da khabar ji kari nuai tin natra kana kari gino kishor jina ISTV ki star ke lok thok ri gai si jin nei na bi oba okay ada tu tadi Chaoba kari wafum thabi ningi oja ki am valid question am ka khangai bel point yam thina ado hujiki hainai do silence of media hai tare anga hai ke do wi talk trino na akoi tawe hayeng mak GB meeting lei ko gi all Manipur working mayam na hujai na joker union kan hana bi jore wasted journalist ka hayo ko akoi ta akoi lei akoi mai thom lei tre seng hai kan di ado manung de akoi right thinking reporters journalists mayam yauri akoi hujik loina mok rally tawi akoi jo hayeng GB meeting tawi na akoi pressure tawi hujik thola bne hayeng khana ni keno gi amju gi marai bak amasu khana ni hayeng at the same time akoi gi voice stifle to the mayam na allegation to election to ta di public the haina yong tablet khari yen tho kan da mo myam di tumin lai gra ba shi am ne ne ya question ne hai re tablet lai gra haina ne ba ko permission se ha yen tho khar duna adu lai bra lai da bra ha pot di khangjidre that's up to the policy of the house my adu handaki matang se chance ama phangabra miyam do social networking session riba mayam se moi da su glorify to na ba gi tanja ama phangabra sin any kind of chart se koi journalist ingi mayukta local media house ingi mayukta ngang na bagi chance phangbre se see the public knows what is right and wrong you can't okay thaina gi yamma thai la kan the
sini kan hai kan thazagi ba adu natreba atu di journalist amma lai khre lai de tablet piraga lai khre lai de mo ju khang ba ala the public knows how public pangdre have how do they know kumai khang innocent see do they have the fact Raj Nongthombam Samsung tablet amma lai khre mo the fact lai bravo aduna nangi poitala icon no I is journalist amma ni I am a working journalist of Manipur you have to understand how that. can I be purchased by a mere Samsung tablet nangu lai khre ba do adune hangi sei kamai question de do false oiba pora ma moina asum bane na hai duna di kai de sumino suni dai hai adu min hai kudum nang suloi logo dress ne haning question same problem ne ba no one lai zo min ngam kudum loi ta do leite ai lei de lore ba min lai hai sno ba ai chona ke suloi te ba okay my point is that someone same to the government but the public has a right adu to bagi sa sama their pira bra sini handa ki timing se da the public has a right to say and to discuss but Okay. akoi da tablet am pira kan akoi lai gra ba hai ba je it is a valid question which they can ask je moi NSA pandre bra hangde kang su am ju na moi gum changero hai do bra ba ke da we no akoi su atopa luk mana bra mi gu changero ken ha ya bra nek discuss to them let the public have their voice moi singang su ke no ya da yaure will take action police is there Okay. society in the lay says that akoi na mi khuding loi hai ba kan no expletives fattaba sina takadi akoi ke da we condemn that thing but yamna gentleman mongam da yamna democratic mongam da nat tabi ngam me hena ai gi area am lay ai ji power lay re ai da tawni phani punni ai da ngang ni da I am a kano si ai me da lay re ai no tawni ai da ngang ni Raj is not that do kan adu hybrid points that we have all to be responsible that is the whole thing of this issue that we should be responsible journalists should responsible of them ni adune hek hoga at the very outset yes, politicians should be responsible also and the executive should be responsible that is my point akoi lim responsible citizen obi tangu da bani have ne bai hajeri se oekta ba kangu da de then Imphal Free Press and atupa media myam sleri rasul leri we will shout action speaks louder than words kan the why name sidi okay adu bo swai sida glorify to bagi tanjang pangya to everyone has the right ngasa haja kare masi freedom of speech and expression city hek pok the yoraba fundamental right ni adu swai jo hainu belai complaining citizen complain to ena to citizen je he or she is the best citizen khwai phaba citizen ni man lenga sida mar pam do khale re tohning do khale re masi to wiu masi na phani hai bagi magi suggestion way of protest magi adu ni aduna complaining citizen is the best citizen hai bani kari hai bani adai to dekhui lenga oza Blackie negative mentality hai ba ma positive mentality hai ba ma mana to adu mu khaido yeng lai tar ek tu yeng gadam ne ba positive dan negative la handai mo ke series da jansi rani pangthui Manipur du to hai re hujik khara le di masi da khara harau ri ba kangbu khara Mahatma Gandhi ka ja Nehru ki Indira Gandhi to ga de ne ke si na mo hai ga la di kam do ba ma gi mentality si di akoi ki India ki unitary basis na mana yai ri structure si ya ba sida kana go khara harau ri ko jansi rani to wi adu hai re na adu di matang mar tor ko assumption ni assumption nati ma khoi na su kanano ma de assume tor ma si tor ko si tor ko mentality tor ko my mentality no assume to we are hai ba mentality tu bu krai de lo bo yari ge ba freedom struggle da chobo thodang lo ri ba Indian National Army na nupi brigade ta jansi rani brigade lo ri ba adu ma nupi ma gi party ma cha na to da madu yadi ga na ngang ba ngam ba madagi masi kadai dagi wana ngang ba mentality du na Manipur si kai ba ya ba lei ba kai Manipur si de India di chekha to tu si ga na hai ba adu ga Gandhi de ye lupa Gandhi lupa chakpi du ri pai ba pa mentality do madu su yeng na na bi ba adu ai do Gandhi de yaw ba Gandhi yaw ne long to de ne what is this aduna laibak sigi unitary basis ta ne ba singar ai do si ko ni adagi mana ngangi ba language na ngasi ina hoi press ki community da lai ri ba sida moi si ba siu ma lon ngang ra ne hai di ina hoi ba do kaim tok da ba do si khara di koi hui ngau di ha si khara tang de koi su yeng tai ba adu ai da sai ki luom lai ri si man to ri do kadai bo kari to ri to di ozana di wahi wata phasada gi hairi adu toina toina hoji comparison se ta ozana hui ga comparison hek to buji mati noi jati oza nate si di phasada language hai tar ga oza gi su am phasada public domain da ngam ma ta dro za adu su adu akoi na hai di nature du ni achi famin da nature tu ta kana gu ma na sum hak masala so hai bo ram ya famin da di ma ngangi du di sin na pham ta ozana jo nature ta hoji hui hai bo wahi ani raksin na renga sigi discussion da adu di anytime anyone hui ja pham ko ni mi bu khai da gi prithvi da lai ri ba jiba puna makti mi oi ba khwai nang na ba khwai da gi phaba jiba si mani ne mai maming sin na jam phaina oi ri si ai hui phati hai yam phagarba saji ge maming se kanam da compare tor ga kanam harau dong ma de kanam sa de ngora mi oi ba na khwai da gi yam
nangna loina de jari se pet dog sa man heba adu ngaura ga atu budi am nungchi je pet dog ma nungchi je hui maming pam da chawbi do si kari kino ba hui ye je hui maming pala adom pi se ga chawbi hui ye je nungsi ai loi hui tara loi hui ye je tara loi jari mi okay yam nungsi ja ba wa am nungsi ba je leite maram di prithvi da lai ba ji ba punamak ki manung da mioi ba ga khwai da ki nangna ba se hui je lau lai ni chalo chale ni ku mapu hui chalo re na adu bu kana gumba adu yam nungchi ja mi to mazu aduni harak ta gadi ma harau ko ma ni Even though na hayom le dena keno hui ngao re have kem hai ba am le bne mana ko we find it very offensive ko hai hui ki terminology miyam na harak gadi public na harak gadi hata adu offensive oi ba natra gadi oza oi na harak gadi adum cham cham ba yam phajab hai mo ba nuksi ba masi nuksi je leite yim gi raw yum da ne okay no mo le ko hui ju poke dok to tara mo ko inau pa ni lau raw yeng raw ba ai di ma se khwai di nuksi ba ji ba ne ba adu na mo wa pu na pu re kaning mai khalo mi na pura heta mani khalo adu maduna laibak kai ba ya ba phatta ba hekta Manipur si man ai da India gi minister dei tho do ngang si go journalist kitang khana che ba masi ko ne haje se tamon habi jam ti sume ko khana bi hai se ana kishor sa na akoi gi nimit se nong chupte thole hai ta gari modu me amno issue othok to bra ngang mo ta ba ya ba jaga khale ta da jaga ju khole ba akoi gi song mutun da kan khong ma kan hane de this is an offensive okay word ado size de lo shalak pida ina ma di cham cham so te ma di anchor su iri ni okay ISTV ge yam report okay jawda changi se mujhe tabiya ba unexpected ne ba tabiya ba wa hum yauri anta piri ado entirety yang tar the entire presentation hai the entire speech hai tare adu dadi Chaoba as a journalist amoina as a citizen amoina kari kamai wa hum thamini we have to be responsible journalist has to be responsible everyone has to be responsible responsibility ogeda adu bujhe statement sida the BJP has also to be responsible okay ani ma responsible ogeda you can throw stones at one see sumber sin land by there's nothing like they go I hand day okay we are not the decider akoi judgment tawda monte court decide tawda and the court has already decided akoi opinion people daga like court and final opinion never he has been let go but there are other laws which can undermine that but those are called draconian laws adu kaki why never but at the end I know tardi we all have to be responsible including the BJP okay akoi BJP gi center la lay belang action so akoi gi kana draba aduga yamna sathi jati ba ari ba akoi gi acting seleba sidigi lokthok na bagi wafum mayam thamye adu apps padi lokthok bi wafum pandri adu hoji phausa NSS yam koi bu dinate adu su masisu mayamna draconian act na khangni masi khwain panudra act ne haina bani na masisu adum lokthok pada mayamna adum harau ya ga adum act ni side su dum consider tor ku diari adu hoji ki onadi freedom of speech and expression miyo be khudum ki lai koi journalist sing su loi lai adu with responsibility social responsibility ai na ngang duru wasi miyo kayam na ta duru ni ai imung dagi horga mayam na ta duru ni ai na ngang wasi ai imung menu na ta ba ya ba wa duru have su yeng thok tari but at the same time government su sa ki ba koi ngasai criticize to rai ba complaining citizen is not bad citizen he is one of the best citizen quite a citizen amakang na have si magi negative positive yang bigano complain to rai to lengal ta hairi ne hai to kita ma athop ma to ru ya ba he might have done something else complain to mo ya mama minded and positive minded complain to he is good negative minded ne negative to ngang na lai mi se phai ba chuai hai ba lai ta ba chuma su pai ka kainom ngang da adu mi su lai ba ai koi kano je case se icham cham ba journalist ama ona log de ba anchor su ore ba reported oi ba news ore ba ma bu mane sima to ka ni se I don't expect okay okay to Chaoba so higher responsible oi ga bani journalist ama ki ma social responsibility public responsibility mon lai mi oi khudma my profession ki matuna responsibility ama ga loina na wangang ga habi wa ni matam di pulo lore with adherence to what to truth justice and liberty these are the three words that we must emphasize on asu mane di jaifa gani wala asu mane jaifa gani o jagi saro bata one line am tak thambir moja basanta kari habini right ka duty is very much clear in the constitution right ki ju chapter 3 the present defined area the fundamental duties ki ju the chapter 4 the present defined area ani se mix up tong lagum se right to right ni duty to duty aduga I get right about violate to and claim to itself say the question to itself is a duty name okay yam phasa wa phong atani adubu right leire hak leijare right and duty se paisa amagi mamai ani ne ba right ngak tak talaga duty state directive principle ga adu aina indra ba right sing anta tani di ai lambi chabe right le ba ai second de sai sum thau ge ba ya gadra ba okay it's all about common sense basic traffic police le ba aina
offense committed ai phaneba ai phaba is ai na committed state ki responsibility nei phaba se ada ai na toiba committee ki batu ina quantum punishment proposed oi ba se state ki obligation okay quantum of punishment su equivalent when be happening chana the punishment people happening as I hire se magi se loina defend we wanate aran ba saruk tu gidi public indecent oi ba wangang ba gidi magi phangkham thokpa adu quantum of punishment people hujik pe se imbalance we happening in equal oi haibu gi wafum deni man phongtok nari si aduna miyam gi complaint lak pa si lengana loction view complaint tawrei se akoi ye lengang ne na tawrei ne akoi Assam government na chala kasu complaint tawroi on den on ngasi on manu hone ki thamse matang chal sinjar ngasi ki tharam sida chauba oja Blackie amadi oja Basanta lengbi ngasi ki tharam si bu thawa happy kheba amadi mapung pham ki damak ta hum ko tha chapun chari appreciate your joining masin ngasi ki manu hone ki tharam ngasi ki edition se karam to bi bu ko khan bir pe agane khoi mail id impactvnews@gmail.com natraka khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback ta bir pe agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari